Boas noites. Un incendio deixou de novo en evidencia a seguridade no edificio do Garañón que teóricamente está precintado xudicialmente. Esta mesma mañá, as cámaras de Telelugo puideron captar a varios adolescentes no interior deste inmoble. O Garañón segue a xerar polémica, malia estar precintado xudicialmente. Onte varios efectivos dos corpos de bombeiros e policía local tiveron que desplazarse ata esta infraestrutura por mor dun incendio que se declarou no seu interior. O lume extinguiuse axiña grazas á intervención dos bombeiros e que non era de gran magnitude, simplemente se queimaron papéis e material de obra. Iso sí, xerou alarma entre os veciños, xa que non é a primeira ocasión na que se realizan actos vandálicos no interior desta infraestrutura. Esta é a principal hipótese que se baralla, un acto vandálico por parte dun grupo de adolescentes. De feito, esta mesma mañá captamos a un grupo de rapaces no interior do edificio. Accederon sen dificultades, simplemente tiveron que empurrar unha parte do valado metálico que rodea este edificio. Unha mostra máis dos problemas que segue a xerar o Garañón. Nos últimos tempos apareceron pintadas na súa fachada, co conseguinte perigo para a integridade dos autores. Pero por mor da orde xudicial que pesa sobre este edificio, non se pode contratar vixianza privada para custodialo, o que facilita aínda máis a entrada nel. Representantes da AMPA do Colexio das Mercedes de Lugo presentaron esta mañá no rexistro da Xunta un escrito pola insuficiencia de prazas de 3 anos para o vindeiro curso no sur da cidade e a decisión da Consellería de Educación para incrementar unha liña de 25 alumnos neste colexio lucense. Dende a AMPA creen que esta decisión acentuará a precaria situación do Colexio das Mercedes que, segundo denunciaron, sufre varias deficiencias pola súa antigüidade. Os membros da AMPA foron recibidos pola xefa territorial de Educación e a reunión rematou co compromiso desta de levar a cabo este verán unha reforma integral dos aseos de infantil, cubrir o patio exterior e estudar unha redistribución de espazos no colexio consensuada co profesorado. En ningún momento a Consellería de Educación se puxo en contacto con este AMPA para valorar a posibilidade de incrementar unha liña de 25 alumnos de 3 anos para vindeiro curso no noso colexio. A decisión tómase como unha medida a curto plazo sen ter en conta as graves deficiencias que ten un dos colexios máis antigos da cidade. A aparición de ratas, problemas graves de sumidoiros que provocan atascos continuados e olores nos baños do edificio de infantil desde hai tempo. Solicitamos que para incluir unha unidade nova no noso centro, non proposta inicialmente, acometa reformas de maior calado, necesarias para subsanar as deficiencias existentes. Inicie os trámites para a ampliación do centro, solicitada, isto sí que o solicitamos por escrito, a través do Consello Escolar, que permita solventar a falta de espacio existente. Que a Consellería de Educación afronte dunha vez por todas o problema de dotación de prazas públicas para o ensino obligatorio na zona sur da cidade de Lugo para os vindeiros anos e inicie os pasos para a creación dun centro escolar novo na zona sur. Que nos vindeiros procesos de escolarización exista maior transparencia e se escoite e permita participar as familias representadas a través das AMPAs. Xuntamos a esta solicitude a 276 sinaturas da comunidade educativa da cidade de Lugo. Por comunidade educativa entendemos os pais e incluso o noso barrio. O barrio de Montirón no que está situado o colexio. Pois esas deficiencias é que é un colexio antigo. É un colexio antigo e hai problemas de olores, hai poucos baños, por exemplo, para os nenos que van a entrar. Parecer non hai arquetas, entonces está habendo atascos continuados e eso, claro, sube, o sea, está limpo. Os baños ainda que limpes, pero bueno, o sea, as ratas son de arriba, está de baixo dos sumidoiros.
Hoxe, mitin central de campaña dos populares na cidade que comezou pasadas as 8 da tarde na Facultade de Veterinaria. O candidato á alcaldía da capital, Jaime Castiñeira, estivo arroupado polo presidente da Xunta e do PP galego, Alberto Núñez Feijóo, e da ministra de Emprego, Fátima Báñez. Báñez louvou o traballo feito por Alberto Núñez Feijóo á fronte do goberno autonómico galego e subliñou que Galicia liderou a saída da crise. Pola súa banda, o presidente da Xunta de Galicia referiuse no seu discurso ao Hospital Lucus Augusti e dixo que non serán os políticos os que decidan o horario do servizo de hemodinámica, senón que será unha decisión que tomarán os cardiólogos de Galicia. España no hubiera salido de la crisis tan rápido sin la fortaleza, sin el buen hacer, sin el compromiso y sin el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo y la Comunidad Autónoma de Galicia. No lo hubiera hecho tan rápido, no lo hubiera hecho. España hoy crece y crea empleo, pero Galicia también crece y también crea empleo, liderando ese crecimiento del empleo en España. Y quiero decir algo para que no se nos olvide. Esto no ha sido siempre así. Y tampoco ha sido por casualidad. Estamos escribiendo juntos la historia de la recuperación en España. Se ha producido un cambio. ¿Y sabéis qué? Lo habéis hecho vosotros, los trabajadores, las pymes, los autónomos, la familia, los pensionistas. Vosotros sois los verdaderos protagonistas de la recuperación. Muchas gracias a todos vosotros, a cada uno de vosotros. Por que os socialistas non queren decir que esta sala de hemodinámica ten o mesmo horario que a sala de hemodinámica de Ourense e que a sala de hemodinámica de Pontevedra? Por qué? Por que lle ocultan esta información a todo o pobo de Lugo? Por que non queren aceptar que o futuro da sala de hemodinámica de Lugo, de Ourense, de Pontevedra, o horario, non o vai a decidir o presidente da Xunta nin ningún político, que a van a decidir por acordo todos os cardiólogos de Galicia? Esta mesma mañá, o candidato popular á alcaldía lucense, Jaime Castiñeira, propoñía que as parcelas municipais sen uso se convertesen en zonas verdes cun mínimo mantemento. Estes terrenos, mentre realmente non se lles busque o uso ou destino para o que están previstos, mentre non se fagan esas edificacións, a nosa proposta é facer uns espacios, zonas verdes, para que disfruten os veciños, sencillamente con poñer erva, mantela cortada adecuadamente, con uns árboles e uns bancos, xa se disfrutan os veciños destas zonas, pero a cambio de que esteñan como están totalmente abandonados e que señan algúns deles pois cheos de silvas e de maleza, o que podemos é ganar en espacios para a cidade, ganar en prestacións e, por suposto, en calidade de vida para os veciños. Mentras non se faga a dotación que está prevista a facer nos mismos, se é que está, porque na maioría non hai ningún tipo de dotación prevista, pois ter unha utilidade esos terrenos. Pola súa banda, o candidato socialista á alcaldía lucense, José López Orozco, visitou esta mañá varias empresas no CEAO para presentarlles as súas propostas en materia de emprego. Hoxe o candidato socialista á alcaldía da capital, José López Orozco, acompañado por outros membros da súa candidatura, visitaron varias empresas do polígono do CEAO para presentar as súas propostas en materia de emprego. Orozco deixou claro que o emprego é a maior prioridade e a preocupación dos socialistas. Nesta liña, o programa electoral do PSOE lucense inclúe medidas para dinamizar a actividade empresarial. Por exemplo, a captación de investimento para crear viveiros de empresas en naves e en réxime de aluguer no CEAO. Para as pequenas e medianas empresas e para os autónomos crearían novas liñas de asesoramento empresarial personalizado, co fin de facilitar a sucesión familiar empresarial. Tamén para a posta en marcha de novos negocios e a recuperación do pequeno comercio. A candidatura socialista propón, ademais, o desenvolvemento dun novo plan de emprego activo no Concello e un plan específico de emprego rural coa colaboración da Universidade e do CEI. Segundo López Orozco, o obxectivo é que as empresas poidan xerar o emprego e para iso poderían acceder a diferentes tipos de subvencións do Concello.
Tamén subliñou a importancia de apostar polos parques empresariais como a das Gándaras, onde subliñou o consistorio rebaixou nun 50% o custe das licenzas. A captación de fondos europeos sería o terceiro eixo a ter en conta para o socialista. Xa pola tarde, López Orozco visitou os veciños do barrio de Montirón. Alí explicoulles as novas propostas de rehabilitación integral do barrio. Unha delas será a creación dunha zona deportiva en San Fiz, para así promover o deporte lucense. Ademais, dende o partido queren desarrollar unha nova ordenanza de participación que terá o seu reflexo nos presupostos participativos. Deste xeito, os cidadáns poderían decidir inversións futuras nesta zona. E o candidato de Lugo Novo, Santiago Fernández Roche, estivo hoxe arroupado por unha representante do espazo ecosocialista de Ames. Segundo Rocha, este é o reflexo da pluralidade da plataforma que lidera. Para mostrar o apoio do espazo ecosocialista a esta nova forma de traballar, espazo ecosocialista dende que naceu, moito antes de que empezaran estas movidas locais, sempre dixo que nacía para morrer, porque nacía precisamente para sementar esta nova forma de facer política. Sabedes que Lugo Novo é unha plataforma que ten a súa orixen na necesidade de cambiar as formas de facer política, buscando unha maior participación e unha maior transparencia, tendo en conta que entendíamos que a vida política de Lugo estaba profundamente deteriorada. Tino Saqués será o novo máximo accionista do Club Deportivo Lugo despois de pagar 1.600.000 euros polas accións do Concello e da Deputación. Deste xeito comezará unha nova etapa no Club Deportivo Lugo na que non estará Quique Setién. Ya se suponía que después de todo lo que se ha montado, pues que no pagara, ¿no? Me extraña que haya tardado tanto, porque desde luego en los tiempos que estamos, pues a ganar tiempo hubiera sido muy importante, eso desde luego, ¿no? Para el futuro del club, sobre todo, pensando en él. Pero bueno, nada que decir que no hayamos dicho ya. Yo, de verdad te lo digo, o sea, yo le puedo estar a mucha gente en Lugo muy agradecido, pero tampoco me voy a preocupar demasiado después de esto, porque pierda 2 partidos más o porque los gane. ¿Me entiendes? Eso es absolutamente indiferente. El objetivo está ahí, llevamos aquí 6 años y yo creo que voy a dejar un buen recuerdo en la inmensa mayoría de la gente. En los que no haya sido, que no sea así, pues nada, lo siento mucho haberles defraudado, pero por lo demás no es algo ya que me vaya a preocupar demasiado, entiéndeme, ¿no? Ganar o perder 2 partidos o dejar un buen recuerdo, te van a recordar mejor porque ganes al Numancia 4-0 y al Albacete, o no ganes ningún partido, después de que el club ha crecido lo que ha crecido y no haber pisado nunca en los puestos de descenso en este club, pues es algo que seguramente mucha gente valorará por encima de lo que pueda pasar en estos 4 partidos, está claro. No eido deportivo Quique Setién dixo que desexa gañar o partido de mañá, pero advertiu do perigo do Numancia, un dos mellores conxuntos da Liga nas xogadas de estrategia. Numancia, no sé exactamente en qué disposición va a venir, es un equipo desde luego que le conocemos bien, ahora tiene algunas bajas con respecto al partido y algunos cambios de jugadores con respecto al partido que jugamos allí, pero aun con todo pues es un equipo intenso, es un equipo que te aprieta arriba, que tiene sus momentos también, que te espera atrás, que se defiende bien, es un equipo que tiene buenos jugadores, que te pueden hacer gol, tiene una faceta que le saca mucho rendimiento, que es el balón parado, y trataremos de que no nos hagan daño en ese sentido, ¿no? Yo creo que será un partido, no sé si será, desde luego con tantos goles, no creo, pero sí que será un partido con alternativas y
y un partido entretenido seguro. En circunstancias normales yo al equipo le veo bien, al nuestro. Yo aquí en casa yo estoy muy contento con el rendimiento que estamos dando, el nivel y en fin, lo que pasa es que bueno, esto ya sabemos cómo es. A veces este equipo a balón parado igual le tienes controlado todo el partido, pero te saca una falta Julio y te la meten cualquiera de estos jugadores que va muy bien de cabeza y te hace un gol. Y tú no estás acertado y puedes perder, evidentemente. Esto hay cosas que ni Anquela ni yo podemos controlar. Tratamos de evitar, minimizar las virtudes del rival, pero no es fácil de conseguir muchas veces, ¿no? Nosotros, desde luego, trataremos de hacer a ver ese punto de claridad y de efectividad que podamos tener de cara a portería, ¿no? Isto foi todo pola nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo El Progreso, galiciae.com. Deixámonos agora coa exposición que leva por nome Mentireira e que se pode ver na Galería Isco. Que teñan moi boa noite. Bear in mind, I'd like to see the world like you, but I'm somebody else, somebody's point of view. I get over when I know that I'm right. I get under, 'cause I'm not very bright. I wanna be with all that I had, because I'm not so sullen. Bear in mind, I'd like to see the world like you, but I'm somebody else, somebody's point of view. Bear in mind, I'd like to see the world like you, but I'm somebody else, somebody's point of view. And I'm over the sound of my voice, so let's get under from all of this noise, and you'll be with me when I'm making a choice, because I'm not so sullen. And I'm over the sound of my voice, so let's get under from all of this noise, and you'll be with me when I'm making a choice, because I'm not so sullen.